BJP na lusing balingak tagi NPP Minister drop tabu wafam laite sahi mangagi yana ba mada BJP ka lingak seminaki bani hana NPP Konrad Sangman Fondokre. Manipuri Armed Forces Special Powers Act lautok katabane Assam Rifles ki miyot minay kutabane katabane hana lamdam masigi chingam sumtam ki miyoy kya na public rally shat kare. Amasung kangabok awang lekay di kemarang tim ongbi manjuri bagari tol mendekce na miyoy mari homlam bagari kukona na tawal du sumpulit na pagat kare. मैं कुरुम जरी अदम यमर इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंजा से फबगी मरु पाउसिंग मियाम दे पिजरी बीजेपी ने लुचिंग लेब मणिपुर गवर्नमेंट के एनपीपी की मिनिस्टर अब ड्रॉप तब वफम लाइटे कोलिशन गवर्नमेंट असि सेम दाइगी मतमदा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का वारी सानदुना सही मंगा की यानब मदा लंगाक सेम की बने हना नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट ओरेब मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमान फोंदोकरे वफम से एनपीपी मणिपुर यूनिट की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के एस लोकेन की थियाम लैसांग खोंग लेब मयुम पांगथोक के पाउमी सिंग उनब मद फोंदोकी बने नोमगी खोंगचता ngasi nungtil manipur da laki ba konrad ke sangmana makhatara don hai sungsin ablenga kam da yaure party sing na makoi makoi gi minister masing hena fangna na demand to bahai ba se hauna sane amade madu pan bahai ba sisu awaba amani maramaduna minister loktok loksin gi matangda tonga sandorak bahai ba se ana wafam natte adu bolengak samnam dai matamda npp na पीग दौरब कमिटमेंट असे सही मंगा ओइगदबनी हाइना याम नाखै सिंग थम खरबने मरम मदुना एनपीपी की मिनिस्टर मसिंग हंथरपु वफम लैते हाइना फोंदोकी अमरोमदा महाकी खोंचत असिगी मतंग द पाउमिसिन हंग वहंग मद कोनराड के संगमाना फोंदोकीबदा महाकी खोंचत असे मणिपुर के हौजिक लेदब पॉलिटिकल सिचुएशन याउना इशू के आगी मतंग द एनपीपी स्टेट यूनिट की म्यूट सिंग मदे हौजिक मिनिस्टर पारिब एनपीपी की म्यूट मरी गसु वारी सानगने लोइनना एनपीपी की मपांगल कनकल हंदुन कुमजाल सिंग अनि कुनि तोइदा पांगथोक कदरबे स्टेट असिगी जनरल इलेक्शन असिदा एनपीपी ना अचौब थौदांग अमा सोइदना लौगदि हैब वफम थमलमकी. So definitely those aspects of by-election and contesting the election, we have decided that we will go ahead, but we will look at the situation for the situation in the constituencies and then take a call. But as I said, all of this depends only on the speaker's decision. So I'm just giving you a scenario in case they are disqualified. Also, of course, if they are disqualified, then it reduces the number in the government as a whole. So therefore, I think it's important that detailed discussion is taken with all the coalition partners, and I think some level of discussion has taken place with the Honorable Chief Minister, and we'll be discussing at the central leadership level also. And I was categorical on my statement because I know political situations develop and how pressure builds up. And I got a very clear answer from the leadership itself, from Delhi, as well as from the ministers who came during the formation, and with the then the Chief Minister, of course, Mr. Biren Singh, that whatever commitment we're giving is going to be for 5 years. So therefore, I don't see any reason why BJP should do that, and I have full faith that they will not. The commitment that has been made will be completed, 5 terms will be completed, and no minister from NPP will be dropped. Manipur के आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक लौथोकदबने मदे आसाम राइफल्स की मियोट मिनै खुदक लेपकदबने हाइना लमदमस ति सिंगम सुक्तम द खुंदार बि तोंगान तोंगान बा फुरुप की मियामना सरुक यादुना पब्लिक रैली चतख्रै रैली अदु इंडिजिनियस वुमेन्स फोरम मणिपुर सिंदुना वांखै अंगम लेखाई गे वर्ल्ड क्लब तगी होदुना थांगोइबन गे थाउ ग्राउंड फाउबा चतखिबने रैली दु तोंगा तोंगा फुरु की नुपी लुप सिंह माइरोई सिंह इमाई बेला मदे नारुल क्यान सरग्या की रैली दु सरग्या की सिंगना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक अमदे असम राइफल्स इंडियन आर्म फोर्सेस सिंगना नुपी सिंह मायोक चथर को मियोट मिनै सिंह मायोकता यानिंग दब खोलाव क्या लाउकी लोनना नुपी द मियोट मिनै चथबा मराल लैबा असम राइफल्स की पर्सनल सिंह सेराक पीगदबने हाबिन चिंगबा पेन दब की खोलाव क्या लाउनकी मखा तारकदा थाउ ग्राउंड CSO सिंगी लुचिंग क्या याउना मियाम गी ओइबा मिफम मफसु पांगथोकी
January da IPS officer bu more da yam thina mabu IPS officer amani haina magi walobi da na mabu molest to bikiba thabo ingang chudana leijaba more da lalo litik tok jadana leibanupi amabu mokoina yamna diamond leibani thibani haibagi mingda magi hakjang thong makut mangna wot na laga adu maina thiba adu da natana lok chau to muk tanaraga moi marina amukshu mongondo wot khiba mayam ama section harassment tawkiba mayam ama aikoi nupi singna nungaite aduna ngasi aikoi gi Manipur all Manipur gi nupi sing jati tongan ba jati khuding mana pullaga aikoi gi forum jina ngasi suma mayam ama nupi gi mayok ta chathariba or naiba mayam amadi Indian army na chathariba sugumba thawdok mayam je khoi nungaite haibagi masi lepu lokthok piu aduga aikoi bu free ohen biu haibana chingba mayam ama aikoi gi issue mayam ama du aikoi dabi tawbo loina ngasi gi suma program se pangthok jaban Nakalamuramda Assam Rifles singna lebak sigi border masunga top mafam sing the duty tawda miyamna mating pangbiu hana fongdorkli North AOC Sanjivan idleba Assam Rifles ex-servicemen association Manipur gi office tapam kiba wakat mifam the association as the president El Tombina wafam se fongdorkibani mifam the El Tombina makatana hai lamdama sid maya ka bchinja ga sung nongmai ni chim khuchukulai ka puchinba thingna na Assam Rifles na Imphal morelamida section thorang lokot pane na lokot protection thorang asibu thugai duna officer ni haiduna satna kanglun thugai duna chatna na bohona ba matung tawbigano Imphal more lambi da air na lokot le protection thorang asigi khudong chab lawduna air bu miyam da lan uhon na bohona ribi asi tawbigano lamdam asigi horkle mi rol sing maya ka ba chinjak te kan ma ngamna na ba masung lamdam asibu santi wen lehen na ba pandam da air na section thorang sing asi lokot pani habu wafam thamlaki अखोई असम राइफल ना मणिपुर दा ड्यूटी तब मतमदा इंटरनेशनल हाईवे ओए बर्मा मणिपुर रोड से थाईलैंड भो फाउदोरिनी मसिदा ड्रग्स आर्म्स एमुनेशन नन नेशनलिस्ट नेशनल मयाम अमा चंगई थिंगनबगी दंगता अखोई यामना कन्ना ड्यूटी तौदबा यादे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा अखोइना मयाम दु चेक तौहौद्रगदी सिक्योरिटी लैप्स होइख्रगदी मांगदोरिसि कनागिनो अखोई प्रजा मयाम गिनेबा अखोई प्रजा मयाम गी मांगबदुदगी कन्नबैदमंता अखोइसि बॉर्डर रोडता सिक्योरिटी चेकता लैबनेबा नानथोंनबो होनरकबो मतमददी मुंगनबो लाए अदुना खुलाय ओइना सिजनरगा बदनाम तौनबो होनरकबदुदी अखोई यानिंगदेबा Khangabo ong lekai de marang tim ong bi manjuri bu gari na thom de chena mioi mari thomlam ne bu gari adu kona Thawal district police na ngasi fagat pangam krei fagla ba mioi sing de Thawal bazar makha pakhang khong lerak ti waikom buten alias ilubi chai kuntaret apok badaviu kumar Thawal bazar makha de waikom robinson alias maru chai kuntaret apok badaviu inau Thawal hauka kiam sifai de khetrimayum kanan alias anan chai kuntaret apok KSS rajen amade lekai yasimak Tinguzum Roman, Sahi Kuntaret Apopati H. Munalni. Makoidagi Fagalab Taudokuda, Chenabni had a Gariaduna Maruti Alto, blue color, MN06LA5826 name. Ningsing Bayab the Marang team Ombi Manjuri, Tasiki, Kunma Pangi, Numidanga, Kangabukta Leba KM Bubling Air Secondary School Gi, Get Manakta, Ngasi Fagat Kiba, Mui Maria Sina Toroko Gariaduna, Tom Lambari, Kudakta, Mapan Adumatada, Lake Dabani. Khangabo ong lekai de marang temong bi manjuri bagari no tholom da chena ba mi mari thomlom bagari adu kona Thawal district police na pung kunmari gi manungda fagat pangambada JAC against the brutal killing of M Manjuri Devi na thokpachero lamada thagat pafong dorakli Thasi ki kunipan yaripuk tuli haldagi nupi macha amabu nupi obi ikai kumna mangalaba matungda irong chesaba Salam lambi gi kangjai bungda hatok laga hundok lambagi mayok ta sem ki bje shi na ko bopung kunmari gi Manipur pumbagi oiba total shutdown handok piu haina andro assembly constituency gi MLA su oiba mahut minister TF Sam Kuman apel torkli Kangla pataleba minister si kwata da pawmisinga unaba mada TF Sam Kuman makatana hai thawdok si laibak thi thawdok ne thawdok si da chene ribi mioi sing Paduna, Logi Obeserak Pigani, Miarasigi, Matang same Kivization, Talib demand sing, Chief Minister Laklo, Matung the Warisano, Tabak on Tokner, Honagani, Maramasina, Zation, and Lautoki Kunmari total shut down, say, Miami can be duna, Handupi, who have from Tamlaki.
GSCꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯀꯣꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯋꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣ ꯀꯣꯗꯀꯤꯗ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ GSCꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇꯨ ꯃꯥꯀꯤꯟ ꯀꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯆꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ GSCꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 19ꯗ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯂꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ KCP ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯋꯥꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯕꯁꯤꯒꯤ PRO ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯉꯥꯟꯕꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ Imphal East District ki Yangangpupi Police Station konba Saijang Teramakong Damda Thasi ki Kuntrada Bumpokai Kibi Todok Adugi Mayokta Saijang Mayai Lekai Community Holda Miyamna Wakan Mifam Pam Grey Wakan Mifam Madu Saijang Mayra Paibi Lamdamadu Club Musum Miyamga Loinana Fam Kibani Wakan Mifam Sarugya Kibi Saijang Mayra Paibi Secretary Haikurism Indravanu na Hai Miyam tinba mafam sanarusingi lanbi chapam moiriba mafam asida bom pokai hendra miyam da aki akhang nangan ba sei matungda tawbigano bom madu karana karigidamakta pokai hen lamlibano haiba numit humni gi manungda miyam khang sengdorakadabane karigumba sengdoraktaba taragade kan makongjing sang singani haiba wafam tamlaki January gi tang kuntra ai ku punipan adwaida thohaningdaba thawdo ma thokki bom pokai bagi thawdo aduda akhoi yamna nungaitaba aduga kanana karigidamakta asigumba bom pokai bagi thawdo ase thohalibano kanana karigidamakta thawdo ase thohalibano haiba asi akhoi numit humni gi manungda athuba matamda sengdokpirau karamba onaisanna tawribano haiba ase athuba matamda sengdokpirau haiba wafam asi thamjage Kerala da miyam na mi painari ba coronavirus positive oikiba patient adu nungsa thingai oidre ma ki fibam housing stable oire hena Kerala gi health minister KK Sailazana Fongdokrai Trisur Medical College the Pangtokwa awang muthaki mifam the minister of wafamas Fongdokibani lona atopa mio yamaso Trisur Medical Hospital da laina layung asiga manabadagi admit tawrakre hari atopa mio taramanga amagaso housing under surveillance da thamli hari Coronavirus ki section thorang lokhat pagi sarugum wani Zirbam district dasu ngasayu pung taruk tagi hauduna Zirbam gi babu prad leba ILP counter manakta screening tawbugi thabak chathaba haukrei district health society Zirbam gi miyeng makada Assam lomda gi changlako miyoi sing infrared thermometer sijinaduna check tawki screening tawbadu da hausi fabu gi one coronavirus na nabagi report leite hana district asigi chief medical officer Dr. E Okendro Fongdorakli Matang asada break am laujage break matuk na malom tuli am awang laikai da birthday gi cake ta than ma candle gi wairak pani haina chingna maina yumama mai chakhi gi paw amade Manipur am maling gi tongan tongan mapam singi paw pudur lakjage impact news bu migeng ta tu na lebiu break matuk na mayam mo na taram nok chari ma bulletin sing makhata ba paw sing miam de pijari birthday gi cake ta than ma candle gi wairak pan Haina Chingnaba Maina Imphal West ki malum tuli am awang leka idele mayang lamam Santi Kumar ko bumiyo yamagi yum mai chakre tawdo ko ngasi numi mo pung tarani to makairom tarku matam thoki bade mai chakpado khanglak paga leka mi am malum dele ben amigi Dogra regiment ki water tanker amadi Manipur fire service ki kambu sing laktuna kanmagi makatana Laktuna kan batagi makatan tholong wada ba amang ngata singdagi ngaktok ngamhauki adubu mai chakpadu da Santi Kumar gi yum da leba firol che chang amade furniture item yauna polam ayamba mai chaki yung manung gi mai ke impact news da fongdor ki badanga si mai ado Santi Kumar gi masunupa gi vade keki cake ta thanba candle lagi yung gi firol sing adu da wairak tuna hor oigani haina fongdor ki
Kumja listing Machapan Manipur January Kuntra Matoida, Safong Lakiba National Socialist Council of Nagaland, Government of People's Republic of Nagaland, Enesian ZPRN Gingasi Nipurak Suba, Mapuk Numit Lakpada, Enesian ZPRN President Yung Ongna, Naga Uchilina singing from the proposal Pirakli. Yum Amada Sijinaba Ugi Polam Sing Mahut Sinan Tongan Polam Kya Putok Pada, India going a mumming later company wood polymer composite WPC Infal Center Nas Infal Westki, Gari Awang Lekai the Hankray. Northeast ki wena ahan boina oigadoriba center asi chief minister N Biren gi loina binong nongtong mom ongbi hiai nu na hangdo ki mane ngasi gi thormo ko marilena na center dubu chalai ga dorba li wagi managing director nongtong mom reposit na WPC potok sing asi malem gi wena nongmana mugi umang wamang kaya koktor kliba asidagi khara do wore su kan na yu pandam de putok pane ugi mot sinu na putok kliba potok sing asi na season matamda mapangal kan magi chang su hian gan have ofam thamlaki makhan makhan ki variety u na semba yaba mayam se replace tawjari akoi da kano sina WPC sina sigi kanaba ama haiba sida kanaba mayam sina 100% waterproof 100% termite proof 100% recyclable aduga at the same time asi ama koina u ama season na matamda phamung ama semge hamda u ama yandaba yade aduna akoi da environment da koina akoi gi ugi matra se sum handar e aduna for the next generation da koina akoi message sama jo koina society da contribute to pami akoina u yanda bida ugi mahut sinba yaba wooden ju oiba wood ki aduga weather proof su oiba asina longer generation da torogadi at the same time we are contributing to the society Ziribam gi miyam ana layung matang the thingner bi khudong cha da kya si yengdra Manipur legang na Ziribam district laidaba 50 bedded hospital se full fledged district hospital on tok pi wana JCLPS convener YK direna Manipur lengak ta apil torakli ngasi JCLPS Manipur ma Ziribam branch anina khusam na duna Ziribam gi babu prat laiba Ziribam higher secondary school gi auditorium de pang tok ki banom gi oiba lemna layung gi thorum ma YK direna makata na phongdo ki bada Ziribam gi amatangar 50 bedded hospital asi da mathau taba doctor sing laitaba made infrastructure mapung fana laitaba si lehan biu haidra Ziribam gi miyamna matam sang lauduna lakli adubu ngasi fabu Manipur lengangna yengsin bidana lairi phongdoki Ziribam gi miyamna thengner bi kodong cha da basing asi karata wada bas kongna mangasi gi free medical camp asi pangtok pani hanasu makataraki Alpigi Michael Ajin Apildi, Haribo Matic Chana building layer 50 bedded hospital, Mashi Mapu Pandana, Mashida doctors, Matau doctors, equipment sing operation theaters, the Lariba, posting a sea, Ujipo operation theaters, the function of the Lariba sing a set, Mashi function of Honbudi, the high for the Chesho Moina, the Alpigi Michael, Apil Togeri, two Motam government health department, Haribo 50 bedded hospital, full pressure hospital on Tokanda. Nyamdi dong cha da busin se ena mo pung phan no da mutai ko mai ke da su apil to je Krishi Vigyan Kendra KVK Chandel na Sindhuna scientific cultivation of high yielding varieties of rapeseed mustard, lentil and field pea under rain fit condition for doubling farmers income haiba hiramasida nini chumna chathagadaba capacity building program ama ngasidagi Chandel district Monsang Pantha village ta leiwa KVK Chandel gi training holder haudokrai NES component gi makada ICR Indian Institute of Agricultural Biotechnology Ranchi Jharkhand gi mateng na pangthokpa program asi haudopugi thoram Deputy Commissioner Chandel Krishna Kumar Chief Guest ICAR Regional Center Complex Port NES Manipur Center Imphal gi Joint Director Dr. Narendra Prakash na Functional President oina Sarugyaki Chandel District tongan mafamdagi lami chama yang kairom Sarugyaki ba capacity building program adugi ahobo numita KVK Chandel gi SMS agronomy Dr. Kumlo Levisna scientific cultivation of rabi oil seeds and pulses for enhancing livelihood security habihiram da wangangki learner maru marang kaya masu lomi singda yentoki hedi
women's rights activist amadi social worker ama oidiba Manipur gi urimna sanamda sisterhood and international recognition gidamak World Pulse Spirit Awards piragani wafamasi malem gi khwadi gi chawba nupi sing te gi oiba social network ama oidiba World Pulse Spirit ki founder amadi CEO Zanusini Larson ngarang January kuntrada network asi gi headquarters Oregon USA da lauthora ki bani Morning Bell newspaper के website themorningbell.in ngasi ayog Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar na New Delhi that launched the Prakash Javadekar na website asina afaba achumba news miyam da fangal laga nehana yai proposal pirakli website launched the witormadoda The Morning Bell ke publisher Laimum Bashant Sarmasu Saruyaki to launch Morning Bell, which is the right name for any newspaper, because this is really the morning bell for anybody who wants to read. And Basanta Sharma and his colleagues deserve appreciation, and they should make it a successful by giving correct news, timely news, and good analysis. All the best. Government ki thabak khaktana thabak fangdab gi awaba kon mangam loi hana Works Minister Tongam Bishwa jina phongdokre industrialization na thabak fangdaba kon bada chawna mating oigani phongdoki ngarang new check on the leiba Eastern Sewing House kauna showroom ama hangdokpu gi thoramda saruk yaraduna minister na wafam si phongdoki bani lamda mas leiriba entrepreneur sing pungning thawgatna na ba lenga ki maike gi thawrang kaya leptana paikali hana su minister na makata raduna phongdoki ngasi Oriental College ki conference hall de pangto kiba AMCTA amiktagi executive mifam amana February tarikta college oja singa UGC pay scale gidamak mass really channa na warif lokre hena all Manipur College Teachers Association gi chero lamana khangalakli Deputy Chief Minister Y Joy Kumana ngasi Langol Playground miyam de kushina kre Langol Cookie Welfare Association KWAL 5P Jang Village Authority Cookie Numate Lom KNL Amadi KSO Langol gi apunba Thaurang makada playground se Imphal West ki Langol laiba 5P Jang da semgalaki bani ngasi gi thoram da Rajya Sabha ki MP MC Medicom Yas Amadi IFCD Minister led Pau Hawki Amadi Social Welfare and Cooperation Minister Nemcha Kip Jana Chingba masak nai bami kyana miyam golodana sarugya ki Matang aswa de bulletin na say tension sa drinking mangway na headlines sa mga pijari. BJP na lusing balangat tagi NPP gi Minister drop tabi ko from Leyte jay mga giyana ba mada BJP galangak seminar kibanihana NPP Conrad K. Sangmana Pongokray. Manipur ki Armed Forces Special Power Egg lautok kadabani Assam Rifles ki miyot minay kudat lep kadabani haina lamdam sa kising masung tam niyoy kaya ng public relation kray. Namasung kangabok awang lekay di moirang tem ong banjuri lugarin thom mun chena ba miyoy mari thom lamba gari adu ko konana thawal district police na fadak pangam kray